Nakaliang kinong yalam, kinong kit kam shnong jeng kisau tuli kishnong ki bahap hapok kanong po constituency kata ka shnong pahambir lum ka pahambir tem ka maujong bat ka paham sken kila penlong ki jeng kendu lang hapok ka ying dor bar hol ringkat ha ka jeng don lang upa meral bon sim ubude UMLA jong kanong po constituency halor ki jeng ba kini kishnong ki mat hap deng ka jeng kerdu nakaliang UMLA uloong bu unsa shim khiaban butin ringkat bat ka PHE department ban yo no e kamang pisa nakaliang ka sorkar ban pendapan biang ya kajing don kam jong kini kisnong. Kaperta bergong golong banyo ke NOC mak haba pa ek skim. NOC ji biang katulong la no ta ta kinam chok snong ka no gilong jin ka no naga ka department kan biang mo swang wan ni rong la ekran ba ki ji department. Ki ong stang ban biang ko slagi ngin pen kre no ya ka skim. Ban pendet iki banjo ke NOC kata dia bengilu mai. Begidan ki jinglu ni kila pen snow. Panagaliang ke dum ji la sei bor ka kala. Alor ke jinglu manangi yang tumba sa ngana cheji joram ang tengah gini kan irap tengah ti kalau ikut ki nam kini ke kamera tengah kumpa walang nang rit hari jeng long reta dan dari hak konsumsi ya balak kup ki kini ke bor te kumpa ke konsumsi habi banyarap kini ke berom kam aduh kata-kata ni nyerap kata di kemat ke bengkong kamat ke baan habal ada jo NOC la submit ikut Islam cheji jo asochan dei berde la pian makna la pha ke estimate ki dia ba damar jo asochan ne maram betul dei nak ka daw ka wa kham kya cucu hata ka boni kupa jo fiu haban budin kalomban cheji penjo ya ka asochan so gajing penmang bisa nakaliang jo sokan nang ba ka kam kalian arta yang ngata ni ya cham na step jile ngak kwa cham ni makna ko ki ba higi pa haba him snow lani haba banga yaram kani kali belak haba chi de bachai tan ko kwa ngat haba yaram de hiu che bitin poi ba haba lai chem ba makmat job bi pan snow pan sngap ye gini ki nang ba ki bro de jing tre ba de mo phi mo pan job ngat kani kamram tu na hai ban tre mur na ban ong ma sispa la lu ban le kam dir nta